Posle višednevnih sukoba, kurdske snage su napustile Alepo. Lider sirijskih demokratskih snaga Mazloum Abdi potvrdio je da je uz međunarodno posredovanje postignut sporazum o prekidu vatre i bezbednom povlačenju boraca i civila. Autobusi sa posljednjim pripadnicima Syrian Democratic Forces napustili su kurdsko naselje Sheikh Maksud u ranim jutarnjim satima. Sukobi su izbili nakon što su pregovori o integraciji Kurda u novu sirijsku vlast zapali u ćorsokak. Sirijska vojska je proglasila delove Alepa zatvorenim vojnim zonama i započela artiljerijsko granatiranje. Prema dostupnim podacima, najmanje 12 ljudi je poginulo, dok su desetine hiljada civila bile primorane da napuste svoje domove. Kurdska strana tvrdi da nije imala vojno prisustvo u Alepu i optužuje vlast za pokušaj prisilnog raseljavanja stanovništva. Dogovor je postignut uz snažno međunarodno posredovanje, pre svega zbog straha da bi eskalacija mogla da uvuče Turkiju u direktan sukob. Ankara podržava sirijsku vladu i SDF smatra terorističkom organizacijom. Iako je još u martu prošle godine potpisan sporazum o integraciji kurdskih struktura u sirijsku državu, on ni danas nije sproveden. Povlačenje iz Alepa donosi kratkoročni mir, ali ostavlja otvoreno ključno pitanje: da li je ovo korak ka stabilizaciji Sirije ili samo pauza pred novu rundu sukoba?